Pay ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin, amang bukbukal, kadagiti drama dito YouTube. Kastameten kadagiti padak adumdumngeg. Nakapagsurat akmet gaputa kayat kung ibinglay tinagbalin apadas ko, may papan kan ayat. Padas ajak pulos ni namnama, ano kaano pa'y anagkalay sa kamin iti asawak, santumet na pasamak. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Di mo't dua atawin yun, ngagdindin na kini Rafe, Clarissa anak ko. Wen tatang, Apay ngay, nga aging gaita, kaawampay lang apo ko me. ni tatang man. Ay. Adan to lang taa, di kay kadi agapura. Dumteng to dayta. Ay ke, lalaingin nyo ang amin anak ko. Di kay agkapoy-kapoy. Anya? Magagalan at ngamin una yan, abandan itapo ko. Kaya't konti agaw awer anak ko. Ala, bay anyo tay bagak to kani Rafi dayta tatang. Ay wala. Ibagam, tayo purayaw. Kabayatan na napigsa kami pa kininalang yaw nga agaw awer. Ang mga no, saan kami tun amakaw awer no ibay-bayag yo pa'y. Anya? Mas excited kayo paikit din ngamda kami nga agasawa tatang. Ay wala anak ko. Tagrula ka, umula nga apo ko may tipas ngay mo no bilang. Rafi, honey, apay nga giwalid ka nga, Rafi. Apay, di mo ka di kayat, di pa nangarakop ko gan ka? Ay, kwa. Saan mo nga di dayta? Mapudpudutan na kami. Diyan mga turok nung nakaarakop ka kanya ka. Apay, di ka di mapudpudutan? Gat nung nagbara ti panahon. Adamat electric fan lakay. Uray pay. Kurang lakta. Talaga ngamin ang mapudutan na. Anya? Ngala, matulog ta. Adalo mo tirabi. Masapak pa sumber ka di opisina yung bigat. Apay nga rod nga yan, nagtalikod ka matan. Nagtanganak na rod anak kasikig, anak kasango kanin ka. Anya? Wala, matulog ta kinti. Grabe. Ay, una yan ti asawak. Kastoy latan na kanayon. Awan pa'y napuutak man analailo kanyak. Kasano kami ngay amadaan iti anak mo kastoy la? Kita, nakaturo na dagos ti loko. Ay, anya ngay ngarod. Pilitak matan ati maturo. Oy, Bes! Ha? Ada ka di ibagami, April? Ay sus, itay ka pa'y apalpaliiwan na. Adayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Kaslada na unag apang paninutan. Apay, nagapa kayo kadimanin kini Rafi? Ay, kwa, saan mat, Bes? Kat, apay nga rod akas ta tilangam ha. Ada ka ti parikot mo? April. Ibagam no anya na ita. Nakasaganap adungag. Diyak amon, numako na aparikot da ito, Bes. Anya na ita. Ibagam iti kasta, amok mo ti ibagbagap. Mas daawak lang amin ka ni Rafi. Oh, apay ni Rafi? Ada ka di babae na? Awan. Ang mas daawak. Ngamin. Kasla saan amakarik na no kasdyan nga agkaida kami. Anya? Si kakit di mat, Bes. Amangan mat to na banuglang itinagmalmalam at trabaho ti asawang. Kanayon na nga ibagaan na pudot. Kan nadaga ang kano ti panawan. Iso adi na kayat ti maarakop. Tinasaya at kasaritam ti asawan. Awan sa bali ang makasulbar iti dayta. No saan ada kayo matlaang. Panagpunagkat kurang kayo laang iti komunikasyon.
Ay, ganda ni agtapos manang ti kalendaryaw. Aging gayta, awan pa lang apo ko ta, bagay. Huwag nga agpaisaw lakay. Ay, Di mo lang aminan agsikog ni Clarissa nga anak ta. day tangarod kay. Magagaran ako naman dati tapo ka. Kasanaw, kamakumikom dan sa mga min nga trabaho. Ay na, urag trabaho da trabaho. Nuawam mo anak da, kaslawam mo la serbina Ngamay, awam mo itrab-trabawan da. Kasaritam tumang titidya anak da. Ibagam tagsardong pa lang nagtrabaho. Nay, apay nga pagsardengam nga trabaho lakay. Uy, atap lumakainan Ang mga no mais-stress iti trabaho na. Iso asal ang makakagaan. Ay adamat kit di puntom iti dayta na ibagam lakay. Bayam, ta ibagak tuken kwa na dayta. Ay, agalas Jason iti rabi, ngam awan pa'y laang ni Rafi. Nag-overtime nga ta. Saan mo ta nag-text? Puno, imawag man laang kuman. Ay, adan samot dun sa balingar aramitan ti asawak. Saan mo ta sigod ang kastoya? Tinasayaan. Awagak. Ni, adan nagsardeng alugan iti batok. Amangan no isudaytan. Siripak man. Okay, boss. Kaya mo lang ganyan parang itulog mo kanya. Okay. Anak ganyan parang maliyam nagawin. Ay, napartak manan ni Rafi. Tinasayat, sabtak ijarwar ti asawak. Nasayat mata nakariin kan, Rafi. Anay, nagsakit ti ulo ka. Kasano? Okay. Kasta unay ti bartak mo iti rabi. Ay, huwag nga ron. Nagmagid din malagip na kasano ak anak ahawit. Adamat ko siya nang itulod kan ka iti rabi. Boss mat tinangag ko nga inbagam iti nagpakada ka. Kastaya, nalabit anis sermon tinang itulod kanya ka. Nakababay na bagit din. Malay, agmurmuray ka ditan. Kalpasan na, sumaruno ka ijay kusina. Taidasar kunti pangarmo sa ranta. Sige, sumaruno ako. Agdiram usak labit. Ne, sa dino ti papanam, Rafi. Nakapalas ka mat. Kasta unay abang Sabado matita. Ada ka di pagnam? Wen, rumarakbit. Adalamapan ko sa rakin na tao. Sino? May sakadag iti bats ko iti college. Kagapgapo na kami ni J. Dubai. At ako nung itid na pasalubong. Kasta? Wen, mala, panawan kan dito Agawit ako mataladagos, kalpasan ti pa nagsinarak mi. Sige lakay. Agan-anad ka nga rod. Clarissa, sorry ha. Sorry iti anya, Rafi. Sorry, gaputa ka na nakamabartek nga gawin. Diyan kami mapagkitkitan ti awis na kiti barakada kaya nakatrabaho. Pasensya kan, Juan. Mala, di mon panunutan day talakay. Umay kan talabaran ka. Itikas na. Mausawan ka. Clarissa. Wala. Uso ba munti kami setam, talabaran ka. Clarissa. Oo. Di nakarakupan Mabiit laang talabaran ka pa. Ikat ni agat arak ka. Oh my God, man kiti. Rafi. I love you, honey. I love you too. Rafi, honey. Ay, sus, kumapoy sa akin din ni Rafi. Abalay na. Anyat kayat mo asawa na balayan.
Dua taon na nagdindin na kini Clarissa. Nung makinggay sa ka, humpay lang apo ko sa. Ha? Ayun, aniya. So ako na ako mapoy dan sa aking abalayan. Ay, katurayan tayo, abalayan. Saan tayo inangapuraan? Ang mga madama, amalutluto. Huwag magkindi abalayan. May mayat matlaan, mayat di pa nakaluto na. Iti kasta, napintas kan gwapon to ti agbalin nga apo ko tayo, abalayan. Ha? Ay, wait, abalayan. Husto tanilo na. Siguro ke, madama pa lang ang mapampanday. Masikog ka ko ng Clarissa? Wen, Rafi, agtalon a bulan. Sigurado ka? Wen, kinapudno na. Kagap-gapo milaan ka ni April iti doktor. Jakon imbagbagakan ka. Ngamin, ti amok, gagangay lang a panagsakit ti ulo kan panakaulaw ti rikrik naag. Ngamgayam, masikog akon. Basta ka di. Wen, aguray ka. Apay akaslasaan ka mat anaragsak, Rafi. Ko. Saan man? Siyempre, maragsakan na ka. Kamaudyanan na. Maadaan tamatlaangan iti anak, Rafi. Sigurado ang maragsakan datatang kananang numaamuan dati may papan iti panagsikog ko. Clarissa. Agpudno ka man kanyak, Rafi? Ha? Ada ka di parikot? Apay akasla di ka matan makaid na. Awan, Clarissa. Awan. Nabanugak lang siguro. Sangat nagdagang ti panawan. Iso akasla sana ka komportable. Ay, wanam sa sikog mo, anak ka. Di ka walang bambanlaw. Mangan kay ti nasustansya. Iti kasta, nasalun at ti pasngay mo. Wen ka di tatang. Ay na, anya nga talo ang bakasyong kapailaan. Tapno saan ka ama stress iti trabaho. Talaga nga excited kayon amadan iti apo ko atatang. Ay, launay anak ko. Agbakasyonak to inton dandani akong agpasngay tatang. Sayang matisweldo, no sapsapag ti agbakasyon. Ken maysa, awan matlang ti aramida ki balay. Sigurado ang maboring akto no bilang laang. Sa bagay mo't kindi anak ko. Basta anadam nga not kisikog mawan. Wan ka di tatang. May mayat matlang no sumragak pa iti trabaho. Iti kasta, ada exercise ko. Ay kay ibagam kini Rafi atasan unay nga aginaw. Iti kasta, maiwanan nakakabayatan ti panagsikog mo. Wan tatang, napagsaritaan min day taabanag. Itaman pa yan nagawid ka dito balay, Rafi, anak ko. Ha? Nabardak ka. Ay, kwarara. Saan man? Slight lang. Apay, ada ka di parikot mo. Nalan? Ne. Apay ngay tagsangit ka mo't kan baraw. Apay, nagapa kayo ka di iti asawam. Saan nalan? Saan mo't gayam? Apay ngay nga agsangit ka mo't tananak ko. Nalagsan ni parikot ko nanan. Ha? Ne. Anya ngay dayta. Ibagam. Barang ada maitulong ko, baro. Nakababail man. Diya akong kabailan nga ilimid pa eh. Kami, siyak mo lang iti marikatan. Rafe, siyak ti inam. Ibagam kaniyak no anya dayta. Nakasagana ak adumngag anak ko. Ay na,
Nasaya at balta nakapasyar ka dito'y balay-balayan. Nabalayan. Adagamin nas ka na pagsasaritaan tayo. Nay, kasla na patagag pa'y suday ta abalayan. Ay, talagaan na patag abalayan. Kaya't kung agsasango tayo, kastamot na na Rafi ni Clarissa. Anya ngay day ta pagsasaritaan tayo abalayan. Maamwam daw intun madamdama abalayan. Urayan talabiit dagiti agasawa. Sige abalayan. Mabiit laang nga raw ta mangisaganak iti meriendata. Pagururayan ta kanila kay kaw, kastamot nun kada Rafi ken Clarissa. Pagkawan ko ma, Clarissa. Apay nga itapay, Rafi. Apay. Sorry. Jakmat nagayatan ti kastuya marikrikinak. Nagsakit, Rafi. Nagsakit. Itapay tamasikuga kun. Lumay babali pa nagsikog mo. Awan pa rin ito tinaytan. Oray balibalik ka din tapay tilubong. Sana may nibagas siyak ti ama ti ubing. Rafi. Sorry talaga. Inaramit ko matami ng kabagalak. Taplo ang bayag ti relasyon ta. Ngayon talaga daon kabalan pa ngay liman. Sabay ko ba, tama pa kawan na Clarissa. Ngamuray no kastuyak. Tiyak to pagtalikod ang responsibilidad ko ay nanakta. Iso na lang ta. Usapula ko suwasan ta ang relasyon ta. Ngamin, ni Raymond, tigat ko ama ka din na. Rafi. Di kag danag. Nagtali na idlat tamat ti komunikasyon. Kan panagpagayam ta. Kapuit anak ta. Ikarit, mga ipay ko amin na kasapulan niyo. Kitulitag manentag kita ko iti pamakawan ka. Sorry talaga, Clarissa. Ay, una yung tigas-gas dyan nagtabakat. Ay, uwan nga rod lakay. Kaasimot dyan ta. Nagmayat ka kumanak kabil-kabilin ti manugang takay. Masurunak man ako na ako. Ay na, ang kalma ka kumalaang lakay. Ang mga nuan niya ti mapasamakan ka. Una mo lagi din na ya. Gumula ka inranrana na pa yung mga ron. Amas ko dyan ta. Ay, naku namon lakay. Ang anyagay nga rod. Talaga siguro akas ta. Respetuan tayo ti desisyon da nga agasawa. Haging gaita. Yak pa'y laang maawatan. No apay akas dyan tinaramid ni Rafi. Lakay. Nakasingsingpay dyan ta. Nagagay. Napintas. Di adalpay. Ay, nako. Una yan. Tayo sukad na mo ilata. Tinasakit. Iti pa mo pada na lalaki. Unay mo laki dinaya. Ay, wanan bayan na niya bakla. Ay, makasahuak manitis na anumpay no kasto langay. Oo, mahusto ka din day talakay. Awan karbagan tayo amang judge ka ni Rafi. Hanyangay nga ron. Katalaga siguro akas jaymet at ikinatao na. Rumbang nalaang nga aklunan tayo ti amin lakay. Una, hindi mo anak tayo nakakaasin. Ay saan akaasi dyan anak talakay? Nagasat kit diya. Ngamin, naparaburan dapay iti anak. Sakbayan nagladlad ni Rafi. Sana balay? Tanda tapay mat amang ipatagkan ko ana. Kastamat tanda agbalinto nga apo ko ta.
Dakalan ti tiyan mo bes. Kabulanam ita saan ka di? Wen best, iso ang nag-file magton iti maternity leave ko. Maikawa kaming tulakit di. Iti mano abulan akaawan mo diti opisina. Wen nga rod best, sana bali tagsubli ak tumatlaan. Ken maysa, kanayunam tumatimang sarong karkanyak, saan ka di? Ay ka siyempre Ay wan gaya. Kumusta mo ni Rafi? Nabayag mo na jak nakita Day chay, nakabakasyon iti sa bali a pagilian. Agin enjoy ti loko kadwa na ti boylet na. Bareng makaawid dan to sakbay ti panagpasngay ko. Ay, unay lakit din nga agpay so ti biyagan niya. Wen nga rod nasakit. Ngamnas kan nga aklo na konti amin. At talaga asaan ada kami kanya Rafi tinaituding para iti tunggal maysa. Una, malagip ko lang arog ti imbagam iti kanyak. Akas lawan ganas na, tunggal agkayda kayo. Tagayam, hindi kayo talo. Sikar talaga, bes. Malagip mo pa ilahang matday ta? Well, naroon, bes. Talaga adyak malipatan. Nang runa, numalagip ko akas to'y matan tinagtungpalan ti panagasawa yo. Ay, wan nga rod, best. Mapagsisilpok itan ti amin. Ala di won panunutan dayta. Amangan no isupay ti maysa apaka-estresa. Sana bali, taadamot ang anak mo. Ipamaysam to kan kwa na ti atensyon mo. Isundo ti agparin nga inspirasyon mo. Iti amin nga aramidam iti biyag, bes. Nagsina kami kani Rafi kat nakidan na daytoy itipada na matlaeng alalaki. Nasakit, ngem ininot matlaeng anaklon ko ti amin. Ita, 5 titawan ti anak mi. Kat pasaray alaan ken ipasyar na mat daytoy akadwa na ti kadandan na ita. Jak matkit di babalawan wenno sidiren ni Rafi. Dayawak pay kit di gapot na nagbalin anapudno iti riknana. Ti pagsakitan lang tinakam ko, nagkalaysa kami pay sanan to inaklon ti amin. Kas panang respetok iti kinatao na, pinalubusak nga rod iti kayat na. Napalabas matkit din dayjay ngamjak lang maliklikan alagipen. Daytoy mantipadas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Clarissa. Ken ka pagayam, Clarissa. Kablaawan ka, iti panagbalin mo anatibker, iti panubok adimtengken ka pagayam ko. Dayawan ka, gaputarin espetom ti panggedang ni Rafi, nga uray na sakit para ken ka, kat inted mo ti wayawayana. Anyangay nga rod, kat isumot ti ayan ti ragsak na. Ipamay samlaangan ti atensyon mo iti anak mo. Patsek adumteng tumatlaang ti lalaki ang mangayat ken mangipatagken ka iti napudno. Alakastan pagayam, Clarissa, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Kidawak ngay lingad na kumalatan itinagan a Sandra. Tubuak ti probinsya ti Benguet. Naikamangak ijay La Union. Ngam agnanaad kami ita dito'y Baguio City. Naawisak man ang nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin apadas ko. Kat sapay kumata mapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Bagay, ayaw na gitubeng. Ayaw ba manida, tamangan tayo. Nakaluto ako. Ay na, adadaman nga ta ni Jeruar alakay. Awan da matitisilin. Amang ano napanda na kaya ayam di takaaruba. Mala, siga nga ruden dagaw. Tamapan ko'y dayaban. Ay sige lakay. Aywan, anya kay tilino tumasidaan tayo. Ay kita'y paborito maabakay.
adobo a karne ti baboy analaw ka ni ti kangkong. Ay na, nagimasan lakay. Aduman nga rudan at makan ko. Ito na. Abangan mo kaya't mo ti uminom iti soft drinks. Tamang dagasak mo't laangan di ta store ni Marinora. Ay, uwan man nga rud lakay. Okay. Mabit laangan rin bakit? Oh, nasapa ka matanagawid, Ricky. Wen bakit? Masadota ko nagpasada. Sobra ti traffic. Sabado nga min ita. Sigurado nga adumanan dagiti turista simang at dito'y bagyo. Nakunamon bakit? Agsasalupang dagiti lugan. Anya nga dagiti yung sangpet mo. Nagpalinggi ako na. Kimatang akiti karne ti banga. Naimas kat da ito'y akilawan. Kimatang akmat lang iti bangos ken karne ti baboy. Imarinig mo man kiti. Sa itunok inton madamdama. Kayat mo asawan. Si daan tayo amin dagitay da? Kauwan na. Nagadon nga hilakay. Luad na mabati. Di sidayin tayon to inton bigat. Makasidsidag nga miniti kilawan ken tinuno. Iso nga iso ti ginatang ko bakit? O, anya manuntakan ka nam lakay. Barbecue bakit? Kaya mo? Ay na, naghilig ka amangan iti kakasta. Amom ka di asan anasalon at dagita amakmakan. Sagpaminsan lang mo. Bakit? Anya asag paminsan, kat no danda ni inal daw ka amang mangan iti kakasta. Tinuno kas kadakilawan, pati pa'y dayta pa naging inom mo iti energy drink. Saan anasayat iti salon at dayta lakay. Among bakit? Habang napigsa ka pa'y amangan, yan at dapay gatang mo, makan ka amangan. Kanang tiket mo kanang. Ngamin, saan mo ton ama aramid da kita, inton matay kan. Ricky! Putno ti pagbak bakit? Anya, kaya't mo tayalaan kay ti barbecue? Saan nga rod? Diyak kayat, nabsugak pa'y. Nagitilaan nga rod anak tati iyalaak. Iti kasta, maramanan damit no kasano ka imas to ilako ni pari isto nga barbecue. Adakin ka. Ngamnay, di mo unay kadwan ah. Basit lang ti alaam lakay. Diyay pangramananda. May na, di mo ka di imutan da iti anak ta bakit? Kas na kung no lakit di tatamay gatang, di gumata, malaksid ano awan. Saan akin na imot day jay lakay? Pampanunutag laang mati salon at da? Ne, nakailat ka pa'y matlaang di tariki. Apay, di ka mapanagpasada? Saan bakit? Kaslamating amin tirik na. Nasakit ti bagbagik. Sapay iraman na tilikod ken sikat ko. Nakunak tuma ngamin amapan kalaangan nagpa-check up. Iti kasta, maamuam no anya day tarikrik naam. Saanin bakit? Agimbag tumot lang dayto. Nabanugak la siguro nagpasada. Kasapuran lang ti panaginan. Wan ngam nabayagan nga ibagbagan day ta nasakit alikod ken sikat mo. Amangan mo't no nya dahitan lakay. At ayo bagis bakit? Ag tumarak lang iti pain reliever. Kalpasan na, iturog ko. Kita mayat tumanay. Ay na, di mo kadiyalang-alang dagita marikrik nam. Nasaysayat mat lang, numapan kag pa doktor. Iti kasta, may resitaan da ka iti umno nga agas. Saan asikakit din ti mang doktor iti bagin. Ne, apa yan anak ko? Kasla sa bali ti jar mo ita ah. Anyan ti kahit Diyos o nanak. Abay nga akas laki mutong kamutan. Ha? Ay, kuha nanak. Diyak mo na mo. Diyak mo't nga rutin makapangpangan. Natamnay ti raman ko. Iso basit lang iti makmakan ko. Sana kaslay di narawat ak amangan iti napoy. Nangruna no karni ti masida. Ita, awanin ganas ko amangan. Kasla ngimisit ka pa'y anak ko. Dinanang mo't. Katsigod mo't alang isit ha. Wala, ngam sa bali tingisit mo ita anak ko. Kasla kamutan nga agday dialysis. Apay noing kalaangan agpa-check up anak ko. Sa bali talaga ti jar mo. Uwan to, nanak. Ay na, uwan ka awan. Ngamawan mo ti tungtung palang. Kaanon to pa'y ngay. Into naladawon ti amin.
Ha? Panunutam, ababasit pa'y dagiti anak mo. Kasaludan tulangan no agsakit ka. Oh, nanang. Pangaasim ka di, tamapan kan iti doktor. Sakbay amala daw ti amin, Ricky, anak ko. Dagsama tinagbayag. Bakit? Ay na, di ka kumaagsaw iti kastalakay. At daasi ti Diyos. Amok adi nakabaybayan. Agimbag ka pa, Ricky. Bakit? Mala, umay katatulungan ka abumangon. Mangan ka, iti kasta. Makatumar ka magtan ka dagiti agas mo. Uwan man nga ron, bakit? Kahit kumatunay ang daging baga. Makasiguro matigas to'y. Nakaidaaglagtan ngagmalmalam. Nakarakaron ang sakit ti likod ko. Alam, subuan kan lakay. Agyaman ako. Bakit? Awan na nyaman na lakay. Sige, mangan ka amangan. Iti kasta at dapambigsam. Aging bagak pa'y nga tayo. Gaputi sakit aking kanyak. Bakit? Awan imposible ti Diyos lakay. Ikamang tayo kan kuha na ti amin. Padyag adi na kabaybayan. Amok kan mamati ak nga agimbag kapay. Kumusta ti Rick naman ako? Diyak sa naging bagnanang. Marignak tinino ta panagkapsot ko. Ay saan, anak ko? Di mo ipalubos akasta. Kung mararag ka iti Diyos, dawatam ti panarabay na. Dawatam ti barang paimbagnakan ka. Laglagi pam ababasit pa'y dagiti anak mo. Nalabi tata ito'y tigasat ko, nonang. Ha? No bilang tayo sublik ton ti bulot ko, biyag. Lagayon to kuman ti makamo, kadagiti apo ko yun, nonang. Ay na, di ka man agsaw iti kastanak ko. Mamati ka agimbag kapay. Basta di ka kumaumibat iti Diyos anamarswa. Di yun to kumaitapay ti bayan. Uno edad na duma. Kang runahan iti amin. Di yun to kumaita papapanawan dito'y balay. Gan solar, gaintadyo para kada kami. Ha? Kaya't kung ay karayo dahi ta kanyak, lanang. Ricky, anak ko. Pangasyo. Tatiyo baybayan, nagitapo ko yun. Wan, anak ko. Di ka agdanag. Tadyak kidabaybayan. Jak to'y dapapapanawan. Agnaad dalat ta dito'y aginggat kay kayat da. Inted kunday to'y asular para kada kayo. Isu nga awan ti rumbeng apagdanagam, anak ko. Nagsapa unay ting papanaw mo, Ricky. Nasakit man. Ngamnas ka ni aklonan din. Ngay ti ka ano man. Kat di na kan makita kan makadanapay. Nagsakit lang nga panunutan. Ngamin, babasit pa'y dagiti anak na. Kasla tsaka mo. No kasanop nga isa kat ti panagbiag mi. Itatawan ka. May kawa kami lakit ni. Naman niya ngay nga ron. Talaga siguro akas to'y tibiyag. Talaga siguro nga isutima ko na ang gasat na. Katsapay la ko ma. Tauray awat ka na. Si kanto ti agbalin nga anghel mi kadagiti anak na. Bantayan kan tarabayan na kami iti inaldaw a panagbiag mi. Ipatpatag ta kaunay, Ricky.
Ita ata na itabunan ni Ricky. Kaya't kung agtalinaad kayo lat ako ba dito'y balay. Kansular nga inted ko kada kayo, Sandra. Wananang, awan matkit diti plano ka pumanaw dito eh. Dasayaat no kasta. No bilang tamaki asawa kan tumanan, mabalin yun tulat hati agnaad dito'y. Ipagpagapok tulat tahan kadagiti apo ko. Narigat mat no basta papanawon kayo dito'y. Nangruna kat agad adal mat nagiti apo ko. Mayat ngamin dito'y taasidag ti pagadalan. Nanang, Ubing ka pa, ititawon mo at 36. Iso nga amok, nga agberok kan tumatlaang iti lalaki, ama kaipaikan ka iti ragsak. nanang, Ngamuray no kasta, takdarak din ka rin iti day diriki, adi ka ito papapanawon ditoy. unay kayo matan nanang. Nagsakit matan ti kasta pa nagsasauyo kanyak. Katkatay laang ni Ricky, nga makastakit din ti bagbagayo. Sandra, balasang ko, ibagbagak laang ti pudno. Kan maysa, no bilang tadumteng tumanday ta. Di ka agdahanap, tamaawatan ka. Nanang, Pasensya kan iti panagsasaok, balasang ko. Ngam talaga akastuya ko na agpampanunod. Amumot daytan saan aya? wen, ngam amo yung matakay tabtabon laang ni Ricky. Diyak kaya tiyag sao, ngam in, diyak mat amo no anya tiyag ururay agasat kanyak. Ngam no anyan tuman tiyag balin a desisyon ko. Patyak amaawatan naktumat siguro ni Ricky, nanang. Talua bulan matan, manipod na gayan ayat na Sandra. Aginggat ka nung ngay limot tayo ti pamilyam, kan kalagitan nak mo ti may papan ka na ta. Edgar, Palag ko na, awan mat siguro dagas na, nagpudnutan katakwada. daytang harap ti may sa aparikot ko ita, Edgar. Kinapudno na, makadkadlawan datatang kan nanang. Kasta mo tandagi di kakabsat ko. Agdamdamag daan may papan ka data. Oh, gadi iba nga tagaminan. Edgar, Awan mat siguro tayong balay na parikot. Ngamin, agam amumat san, dagiti dadakil ta. Ibagam nga kadalan tayo da school ta. kasladyak pa'y nakasagan amang ibaga kadakwada. Ibain naksamat Sandra. Saan mat nga iti kasta, Edgar? Pampanunudag lang amin ti mabalin nga ibaga dagiti tattao. Ne, anya ko matibagada. Awan mat dagas nga raramidan ta. Baroak. Nawaya ka maten kaputan na balo kakit nga ruta. Karbagan tamat, tiagayat kan paayat. Saan ka di? Edgar, Di mo ko mapanunutan, tibaga ti sabali at tao kain ka. Tinapatay kat data. Kahit kumatyak pakaama ka ng inanak mo. Isa pang nga asim. Tadi mo kumamat ipaidam dahi ta kanya. Edgar, Kahit ka ngay kalay sa sonlay nga tap magbalin na legal ti panagten nata. Tutigit kastanda ti panagayat ken panagrespeto ken ka. Ken kadagit itadakkel mo. Di ka kumanagkagkan, Sandra. Ipudnutan ti may papaan kadata. Pagbagam tuman dyan nakbulo siya. Magibaba eh. Uri kumamano sana bakatan. ay na, Hey, bayam ka di dya anak ta Sibiyo. Awam mo ti makita ka da ka, iti pa nakirelasyon na kini Edgar. yan nga awag ay bagbagam may lusa may. Yan o isuda itan ti pagsasalitaan dagiti karuba. Ay, bayam na kita ka aruba. Tadi na mo ti tangtang abon da.
Day tala ichismis dati sipsiputan de. Lucia, Karbangan mo dyan tati agragsak. Sa nga pulo atawan matpiman hindi na palabas. Manipod na tayo diri kay. Saan tayo maamay tadi ka sa pulan na? Apay ka din alapdan tayo iti pagragsakan na ngay. wala. At daap dita, Lucia. Ngam timaday, di madamdamag ko nga isuki di ganon, tinapandimanon iti balay da Edgar. Agasam man dita. Apa, di na lang atan napanurak, amabalin apaka ibabain ang ti pamilya tayo, tikas tangar aramidin na. Ah, Kaslasa na di adal, tikas di nga aramidin na. May strapay, nga raw. Isuki din, tinapandimanong itilakla kaya. Hindi ba nagpakibo bastitan? Kumamit tinijan, saan mo tababakitanay? mala, usun lang eh. Di ka na nagtakasaritak to ni Sandra. Ibagak to ti may papaniti nagsaritaan ta. Rumbag laang bagay. Among may adak kayat nga dapakasasawan ti pamilya tayo. Dak kayat ti maitis-tismes. Day kati ilawlawag mo, iyanak ta. Anya ngay ti bagbagad na tatangkan na ng Vicky ading ko. Awan matmanang, di kayat lang ni tatang, kat agawit kayo kumamot iji balay. Amo mo ti ugali na. Saan ang madagtagari, nga managpaliiw. Pasensya kayo na awan. No kaano abo makitakon, isupay ti panagaramid ko iti pakaybabay ng ti pamilya tayo. Ay na, awan ti rumbang nga idawatam iti pasensya manang. Awan madakas na. Karbangan nyo matdayta kini Manong Edgar. Ganay sa, agpada kayo mat anawaya. Di pagpungpungtutan laang ni tatang, kat di panangilimad yu iti relasyon nyo. Ay, Vicky. Di kasayaatan nga aramidan nyo ita, agawit kayo iji balay, kat kasarita yun ni tatang. Batyak amaawatan da kayo matlaang dayjay, basta kasarita yu iti nasayaat. Idi damo. Talaga mabuteng amang ipudno. Angam ita, nakasagana akon ading ko. Banag nga iso ti rumbang, manang. Pudno ka day, tinadamag ko, nga adan nobyong. Kat umadan iti panagkalay sayo, Sandra. Wen nanang. Ay kat, yam ambum tumatan kada kami no asino day ta alalaki. Iti kasta, makita ken mam amukmat, ti agbalin amay kadwa nga amadag iti apu ko. Ha? Saan kayo nga agungat, nanang? Ha? Apay ko mga ingagungot, balasan ko. Bagyaman akit di ngamen, adan katulungam amang padakkel kadagiti apu ko. Day takot mo si pupuso mo ti panangawat na kadagiti anak mo. Wen nanang. Nasingpat ni Edgar, kasmat lang iti day dirigi. Ibagaktukan ko na, nga umay pumasyar dito'y inton sumaruno nga umay kayo dito'y balay. Kat agyaman ak unay kada kayo nanang. Ay kutuan awan anyaman na balasang ko. Di ka agdanag, tasaan nasakit tinakam ko. Tinawatak laang, di munto ko maipaidam dagiti uping. Ipasyar mun tulat ako maida ijay balay. Awan rumbang apagdanagan yun, nanang. Jakpat kat ipaidam kada kayo. Ngamin, apo ko yung matida. Umayda kayon tulat ta pasyaran, into nagbakasyon da. Among kati at inapudno nga ayat, kat makauray. Ha? Pag kunamat nga ilakay,
Kas ka na ta, di mo't nagarima ka din keng ka. Eso na lang sa kuna mga gatal ka ba. Aging ka nagabroda. Kalpasan de sumagmal na atawan ang ramag ko ang nag-asawagan. Pinadas ko matindi tinagaram. Ngam talagang awan gasat ko. Iso naglaklagaya ko na baro. Iso nga idinadamag mo anabalo ak. Kinumentam kan in-heart mo mat amin ang dagiti post kan profile picture ko. Kasta ka di? Ha? Wala. Kunak ide panunot ko at di kan paluspusan pa. Aramida kami nakabailag, tapno mapasumbat ka lang. Kasana ka nagbito. Ngamin, sinumpatan nak matadagos. Agasawa tapayin ko na ma. Wala. Kasama ko nag at tinapod nung ayat makauray. Iti English, true love waits. Kunanan sa dayjay. Wanan. Kat agyaman ak unay iti Diyos. Ngamin, ented nakakada kami nga agiina. Sapay kumatadikan to ag baliw. Awan tirumba nga pagdanagam, Sandra. Ikari, nga aramidag amin nakabala. Tapno magustuhan dagdagitan lang mo. Ibilang ko ita kas pudpud ng anak ko. Ayaten, kan ipatek ko ita kas palagipatek ko ken ka. Ba nag-apagyamanak unay, Edgar? Ang okay ka dilaang gan ka? Nga oray saan tan amaadaan iti bukod ta nga anak? Okay lang, Sandra. Tinapatag agin inayat ta. At danidat ta. Iso nga mga nuditan makabugal. Ngayon na pa ipahit ti Diyos. Ay, takala pagyamanan ta. Asa ka pa? Sa bagay, kontento akong katagitituang anak ta. Uray sanda nagtao ni Dara kilasak ko. Tinapatag at nag atumakder kas amada. Aging ka atumakelda. Ipatpatag kayo unay, Sandra. Lima atawan mimatan nga agdandan nakas agasawa ka ni Edgar. Normal iti agasawa nga adda saan apagkin naawatan. Ngam kaasi ti Diyos masulbar mimet adagos. Kas iti daydi Ricky nasingpet, nagaget, ken naanos ni Edgar. Isu ti makakaadda ang mga asikaso kadagiti anak ko, nang runa no kasjay ang mapanda ag eskwela. Isu ti agitulod ken agsundo, isu ti agluto, no dadduma isu paykit di ti aglaba. Banag apagyamyamanak una iti Diyos, ngamin iti may kadua agundaway inpaayan nakmanan iti nasingpet, nagaget ken naanos nga asawa. Aging galaangan di Kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan Amayra. May saakmet kadagiti naadik iti drama. Isu nga minan tinagbalin a background music ko kabayatan nga agin inanaak. Ken no kasjay a madama ti panaglinlinis ko iti agduduma a balay a pagtrab-trabahwak kas maysa a cleaner dito'y balasiw taaw. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay tinagbalin a padas ko may papan ken ayat. Nga iso ti puon ken makagapo no apay akinay kayat kuntiin madayo iti pagilyan tayo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Hi, Bes! Oh, best! Nagsapa ka matan? Siyempre, siyak pa iti ko na. Mala, agtugtugaw ka pailaan nga rod dita. Palpasag labi ito ipapaaramid ni boss ko. Okay, Bes, no problem. Sana bali ta mabihitan da ito eh. When ka di, no worries. Just take your time. Nasapa pa imot kitian. When best. O ala, agawaam nga rod nga ilupas ti ko na mga ilupas mo. Iti kasta, saan ta amala daw iti papananta, Bes. Nagpintas ti binuya ta, saan ka di, Bes? When best.
Sobra. Magustuak launay. Makarelatak nga rod. Oh, di ba? Ag-enjoy ka kung nagtumot. Wen nga rod, bes. Ang nabisinanak mo ta nagbuya. Ha? Uray siya nga rod, bes. Umay ka, mapanta iti sigod apang panganan ta. Anya nga tanumang kita tamot iti sa bali a restaurant, bes. Kasla na umaak ngamin kadagiti makan ijay kat. Sikaman, bes. Mabalin mat kit di tapno saan nga iso tikan kanan ta. Wen, bes. Mapanta iti dayjay abanda. Ada nakita ka kabarbaro a restaurant ijay. Mayat ijay, taad da teres di mall. Sigurado a presko di angin. Okay, bes. You are the boss. Ah? Mala, mapanta nga rudan, tani. Mabisinak una yan. Hey, buddy, how are you? Ha? Jeffrey? Siyak nga rod, Myra. Ay na, maragsakan ak makakita manan ken ka, buddy. Okay, kumusta kan? Talo at awan mat asanta nagkita Wan nga rod, buddy. Ay kasi tisigod awan nagbaliw. Siyak lata ni Jeffrey amang isaksakit ken ka, manipod pa'y ubing ta. Sika, kumusta ka mat ta? Ay kahit kas iti sigod latamat awan mat tinagbaliw, Jeffrey. Kumusta mat ti love light mo? Di mo ibaga nga ginggay ta ket awan pa lang boyfriend mo. Husto ka, Jeffrey. Talagang awan pa Naatap ngamin kanyak dagiti lalaki. Anya? Unay mo laki tinagas-gasat ta, buddy. Agpadat ang awan pa'y nobya ken nobyo na. Kano tantumot nga ta ay makabirok, ha? Ay, sus. Di ka man ako na akon, Jeffrey. Di ka man agindidi. Amok nga dumanon tinagbalin at chicks mo ija Amerika. Ha? Awan nga rod. No adda, di kadwak ko man ang nagawin. Ang kas makita mat, awan kadwak. Isong awan pa nga rod mat nobyak. Awan nayawid ko, ngamin, naatap dagiti babae ijay. Anya? Pasado alas 8 iti rabi aging gaita awan pala ang jay anak ta bakit. Wan nga rod lakay. Nalabit ang naimasan da tinagpaspasyar ni Jeffrey. Nabayag mo't ngaminan adida nagkitkita. Kailiw damot at itunggal maysa. Nundi na pala kami nagasawa ka ni Jeffrey. Ha? Ay unay kalapit din ay atonyo. Tila malablabit mo ba't? Kasano a pag-asawa ida kat ag best friend nga rood. Light sakit nga rood bakit? Ag best friend ha. Kaya't naasawain nasingad light itunggal maysa. Agpadadamot nga awan pa'y kaayan-ayat na. Di isudalangan tiyaga sawa. Nasaysaya at pa'y kedia. Ngamin sigudan nga agam amaw. Tunyo. Amudan ti tunggal maysa manipod pa'y uping da. Amudan ti ugali ti maysa ken maysa. Malaksid iti dayta. Karuba tayo pa na Jeffrey. O sana na mayadayo ti pulay ako nada bakit. Unang anya ngay nga road. Kat nainkapsatan laang mo ti pangibilbilangan da iti tunggal maysa. Ken maysa. Saan adata ti mangedeng para iti dayta lakay? Imposible ba nga awan ayat amarik na ni Jeffrey para iti anak ta. Ta napintas mo't ni Myra. Nasingpet ken adda pa'y trabaho na. Anya pa lang iti birukan ni Jeffrey no bilang. Ay agtal na kamantunyo. Nainkapsatan laang nga road ti pangibilbilangan da iti tunggal maysa. Apay aya nga ipilit mo. Mabirukan dan tumutlat ta ti kapisi dagiti puspuso da. Apay ngamin aya asika ti agapuraton nyo. Bes, iso ni Jeffrey. Kaubingak. Iso tis istoryaag ken ka badi-badik. Manipod ubing kami, aging nga nagkolehiyo kami.
Intuloy na tinagadali di Amerika. Iso ang nagsina kami itilas o iti talo atawan. At Jeffrey, isumat ni Annalyn. Iso tinagbalin a best friend ko manipod na pan ka di Amerika. Hi, Annalyn. Pakaragsaka ko na iti panagamamuta. Kamot dyanan na. Nakita kamot langan iti personal. Hello, kasta akmat Jeffrey. Kanayon na kangamin nga istoryaan ni Mayra kanya. Iso akas lam amo kamatan Kasta? When buddy, tunggal agkadwa kami ka ni Annalyn. At dagiti kundaway ang maistorya ka kankwana. Kasmat lang agsarsarita ta iti cellphone. Numaminsan, maistoryak matlaang ni Annalyn kan ka. Saan ka di? Well, iso ahusto ti kunan ni Annalyn nakaslaagam ammo kami maten. Ngamin, kanayon na kami nga istorya ni titunggal maysa. Nga uraysan kami pa imot na nagkit-kita. Kat itatanag kita kanagam amutan. Batyag nga agbalinta matan anasingad. Kas iti kinasingad yung kini Mayra. Saan ka di, best? Katuwa na, best. Agbi-best friend tayon atalo ka da Jeffrey. Ayos! Ayun, ang mga no kayat yung tirumuar. At daamok ang mabalin tayo ang pagpalabasan iti oras. Da kayo man. Sabado matkit di inton bigatan. Okay lang nga oray mapuyatan na kita. Sika ngay, buddy. Sure. Basta sagot mo, buddy. No problem, buddy. Okay, go! Buddy, Apay, buddy? sigurado ka kading awan pa'y nobyo ni Annalyn? Awan pa'y nga rod. Apay aya at agulit ka, Jeffrey. Kwa, na love at first sight akmutan din ko na, buddy. Anya? Ni Jeffrey? Ma-love at first sight? Oh, come on, buddy. May kawak sakit di Pwera nga, buddy. Pudnot ibagbagak. Agayat ako na talaga ka ni Annalyn. Ay sus, bisin mo lang dayta, Jeffrey. Umay kakit di. Mapantamangan iti paborito ta nga street food. Adola amin dayta nga ibagbagam a love at first sight. Jeffrey, iho. Oh, mama, na kayo matgayam. Word, di mo sa pa yun napuutan ti asidag ko kan ka. Nakakonsentrate ka mat ngamin di ta cellphone mo. Asino aya ti kachat-chat mo? Ni ka di Mayra? Kwa mama, saan? Saan ni Mayra? Asino nga nga rod? Ni Annalyn, mama. Asino nga mananday ta nga Annalyn, iho? Kwa, best friend ni Mayra. Kasta ka di? Kasta nga rod, mama. Sabali manantiisam mo, iho? Anya ti kayat yung asawan, mama. Iho, kabisado ko ang tigaraw mo. Pangahasim, tadi mo kumamanan ipakat ti kinachikboy mo. Ni mamamot. Urnusam kumantibiyag mo. Laglagi pa masaan ka nga umupubing. Pangasawa kakit din. Iti kasta, adan tumatan apo kumikan ipapam. Kas makita mat, bumakbakat kan lumaklakay kamin. Asinon to ngayon, ti kaduam intulawan kamin. Ni mamamot, agbyag kayo pa itinapaot. Awan ti makaibagano ka ano tayo nga isubli ti biyaga bulot tayo. Isu asik ka, agbalbaliw ka kuman, Jeffrey. Uwan ka ti mama, panagkunakat nasaraka kun ti babae akap-kap ni kak. Bayan nyo, tay pasyar kun to dito balay, mama. Naibaga ka din ni Jeffrey kan ka ti panagdatan na kanya, best? Anya? Agdapdaton ni Jeffrey kan ka kunam, best? One best. Kasta ka di? O anya nga di planom. Kayat ko asawan. Ada ka di mat feelings mo kan kwa na, best? Kinapod no na, best.
Nabayagan a crush ko ni Jeffrey. Ha? Wan, di mat na ibagak idikan ka, nga inistok ko ti Facebook account na idi at tapay lang iti Amerika. Iso nga idi nag-friend request, inaccept ko na dagos. Anya? Sa bagay, nasingpat matkit di ni Jeffrey. Barang ano nagbalbaliwan, na magpaklan ngamin a chick boy day chay. Iso mati ko na, bes. Kuna na nga, anya, best. Nagbalbaliw ka noon. Ay, paliiwam best. Ay, rabiin ng jakpay lang maalat iturog ko. Apay nga taas saan matan amapunas iti panunod ko ni Jeffrey. Apay nga yakas to'y matan ti marikrik-nak. Kasla, agselosak matan no makitkitak ti kinasingad da Jeffrey kan Annalyn. Ay, di kayat asawan da ito eh. Anya matan. Itapay ka di amakariknak iti kastoy. Itatagayan ayat dan. Anya matan. Anya ti rumbang nga aramidag. Hello, Bes. Hello, bes. Sa dino ti ayan mo? Nag-text na, ngam awan mat-reply mo. Iso nga inawagan kan Ay, kwa, Bes. Pasensya kan Kinapudno na. Kariring ko laang. Ay, napuyatan nak ngamin idirabi. Iso matlagayam nga awan reply mo kadag iti text ko. No di ka imawag. Ang mga no nakaturog akpay nga aging gaita. Anya? Pasensya kan, abes. Nadisturbo kan iti pan naturog mo. Awan anyaman na, Bes. Apay, ada ka di bagam? Imawag namin ni Jeffrey itay. Kuna na amapantayo ka no ita iti laon yun. Anya? Ne, awan mo't na magbaga ni Jeffrey kanyak, Bes. Kasta ka di? Naglukon. Mabiit lang nga ron tawagak ni Jeffrey. Ibagakan ko niya nga awagan na ka. Ay, kwa, Bes. Saanan? Amangan no para lang ka na kayo at waday ta. Okay lang nga oray saan ako na sumurot. Ha? Kababain mo't ano ka na yun asumursurot ak kada kayo. Maawatak mo't ni Jeffrey. Siyempre, kayat naman siguro ti privacy. Iti kasta, makapagsarita kayo mata nasayaan. Ang best. Di ka agdanag tanasingpot ni Jeffrey, best. Padyak nga wandakas nga ramidan na kan ka. Kan maysa, agayan ayat kayo matan. Pakawanan na ko, Mayra. Iti anya, Jeffrey. Ngamin, jak imbagakin ka ti papanmikan ni Annalyn ni Jilaon yon. Dayjay. Awan rumbang nga ikidawam iti pamakawan, Jeffrey. Maawatan ka mat. Kan maysa, no bilang ta inawis na, sa anak matlaang ang makasurot. Ngamin, at meeting nga inatindarak. Agyaman ak tamawatan nak, badi. Awan anyaman na, badi. Ayun gayam. Planok ngayam amon ni Annalyn ka ni mama. Ha? Panagkunak, isun ti babae abirbirukag. Ti babae akayat ko ngay kalaysa. Sigurado ka ka din iti dayta, Jeffrey? Uwan badi. Apay, ata ka di parikot? Ay ikwa, awan matkit di, badi. Limot ko na mabalasang pay ni Annalyn. Uwan, balasak pa'y dayjay, kan awan pa'y nobyo na. Ayos. Naskan lang nga rod ngayam amok ka da mama. Iti kasta, matulag matin ti kalay sa amin. Narigatan, ang mga nuuna andak may ti sa bali. Mayra, anak ko. Da kayo matgayam, nanang. Ne, agsangsangit ka kati anak ko. Kwa,
Saan, nanang? Apay ko mga agsangitak. Awan mat makagaputap no agsangitak. Ammo manak ko, nabayagan apalpaliiwan ka. Ha? Agayat ka kini Jeffrey, saan ka di? Ninanang mat, tilamadmadlaw yo. Kasano ko mga agayatak kenkwana. Kat nainkabsatan laang matirik nami titunggal maysa. Mayra anak ko, siyak ti inham, babae akmat. Naglabas akong dagita abanag. Ammo ken marignak dagiti garaw mo. Isu adimon ilibak anak ko. Nana, Aginggat ka ano nga ilimod mo day tamarikrik ng para kini Jeffrey anak ko. nana, At dadala ang amasaktan ka. No agtultuloy ti kastaarik nam kankwana. no apay mat ngamin akastoy matan ti marikrik-nak nanang. Apay nga itapay tagdan kaayan ayat ni Jeffrey. Tinasakit. Umadani pa yan ti panagkalaysada kan ni Annalyn. Maawatak direk na manak ko. Ang umnasken nga agluno mon ti amin. Nalabit asan ada kayo ken ni Jeffrey tinaituding para ititong almaysa. Iso alipate mo ni Jeffrey. Padyak amasara kam tumatlaang ti lalaki, aparaken ka, mayra anak ko. Wow! Nakapimpintas kay tikawas mo ita, bari. Uuray si kamat badi. Nakatataer ka iti kawas mo. Agyaman na ka, ngamin, pinatgam tikid daw ko si katiagbali na may do honor may kanya Annalyn. Awan na nyaman na, Jeffrey. Pakaydayawak ti agbalin apas at ti panagmaymay sayon ka ni Annalyn. Agyaman ak Mayra. Kat namnama, asikan tumanan ti agbalin aninang ti umunan to nga anak mi. Ha? Sige ha, umuna ako ni ti simbahan. Sikan ti makaammo amang kuyog iti babae nga idatag ko iti altar. Sige, Jeffrey. Agan-anad ka kuma. Agyaman ak bati. Awanan at talaga. Diya ko namnamaan amatagikwak pa'y ni Jeffrey. Ngamin, agkalaysadan ka ni Annalyn. Aglunaklatan at talaga asaan ada kami tinaituding para ititunggal maysa. Ay ayatan kan ipatpatag kaunay, Jeffrey. Ngam, sayang, tasabali mati ay ayatam. Agtali na adlatan alimat di panagayat ko kan ka. Ngamin, jak matan mabalin nga ibaga. Gaputa mga sawa kakat nga rudan. Ikarigatan ka alipatan. Gaputa iso tirumbang. Sigurado ka ka din iti daitapang ngedeng mo, anak ko. Huwan nanang, umadayo ak, barang makalipat ak. Mayra, At adala ang amasaksak nanak, no makitkitak di kinaragsak da. Banag ajak mat mabalin nga ibaga. Ngamin, ajak kayat am-amwan da tilimad ariknak ka ni Jeffrey. anak ko. Da kayo lang ti akin amo iti daytoy. Kitkidawag adiyo kumandak da kamatan pa iti sa bali. Amangan nga minumakadanon kadakwada. Katsyak pa iti agbalin arason ti sanda pag kinaawatan nga gasawa.
Awan rumba nga pagdanaga manak ko. Namnamaam nga agbalin alimot ti may papan iti dayta. Agi amanak nanang. Tangay saan da ka amalapdan nga umadayo. Awan sa bali ama ibagak. No di ti panagan-anad munto iti pagilyan apapanam. Wan. Di mo kumaliwayan ti kumararag iti Diyos. Dawatom ti panarabay na iti amin nga aramidam. Wan nanang, talaga kasta ti aramidag. Uray da kayo, agan-anad kayo mat kanitatang ditoy. Sana bale, takanayunag to ti umawag kada kayo, nanang. Inmadayuak tapno ti kunak ket makalipatak. Ngamjak met mabalin abas taliklikan latan ni Annalyn nga awan met makagapo. Nang runa ket nagbalin kami met anasinget iti tunggal maysa. Uray adda akon ditoy adayo kanayon latta nga umawag ni Annalyn. Kanayon nga ag-update may papan kadakwada ka ni Jeffrey. No agapada nga agasawa, siyak akanayon ti awawagan da. Siyak ti pangibagbagaan da iti sakit tinakam da iti tunggal maysa. Isu nga imbis a makalipatak, saan ta nakarkarumet a malaglagip ko ni Jeffrey. Ket jak ilibak nga aging gaita ket agayatak paylaang ka ni Jeffrey. Jak amo no aginggat kaano daytoy amarikriknak para kenkwana. Pakabasulak kaditi agayat iti tao nga addaanan iti pamilya.